Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko prentsaurreko honetara. Zinemaldiaren fokoak itzali diren honetan, eta esan behar daukeo, ikaragarri gozatu degula zinemaldiaz, gu fokoa jarri nahi dugu beste arlo baten. Hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat kezka nagusi den gai baten, eta da nahi ez den bakardadean. Gu plan estrategikoa aurkeztu genuen garaian, esan genuen pandemiaz geroztik, areagotu direla errealitate batzuk eta gainera sakondu egin dela errealitate hauetan eta horietako bada nahi ez den bakardadearena. Adin Berrik bere ikerlana egin zuen honen ingurukoa eta han nabarmen agertu zen nola 55 urtetik gorakoen artean 3tik batek aitortzen duen bakarrik sentitzen dela. Horrek ez duela esan nahi bakarrik dagoenik, baizik eta bakarrik sentitzen dela. Eta beraz da, errealitate bat, oso kezkagarria dena, erabat eragiten diolako pertsona guztien ongizatean eta ongizate integral horretan. Eta jakin badakizue gure helburu nagusia dela, legealdi honetan eta plan estrategikoan horrela jasota dago, pertsona guztien ongizate integralean eragitea. Ikusita errealitate hau existitzen dela eta emergentea dena eta gainera gailentzen ari dena, Gipuzkoako Foru Aldundiak estrategia oso bat jarri du honen inguruan martxan. Adin berri estrategiaren bidez, ariak ekimena martxan jarri da, eta ekimen horrek benetan fruitu onak eman ditu. Eta aitortza gainera jaso du Europaren aldetik ere, eta lanketa bat egiten ari gara, hain justu horrelako estrategia batek ere, izan dezan isla da, Europan guztian zehar, eta praktika on bezala ere aitortua izan da. Edo nola ere bihar urriaren bata adin nagusikoen eguna izanik, gaurkoan prentsaurreko honetan, honen inguruan egin dugun urrats berri baten berri eman nahi izan dizuegu. Izan ere adin berri estrategiak martxan egonda, ariak estrategia martxan egonda, eta horretan sakondu nahi dugu eta pauso bat gehiago eman nahi dugu, urrats bat gehiago eman nahi dugu. Eta gaurkoan diru laguntza batzuen berri eman nahi dizuegu. 800.000 euroko diru laguntza bideratuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak ariak estrategiarentzat. Orokorrean ordez, hor urratsa handi bat ematen dugu, diru baliabide gehiago jartzen ditugu eta daude bideratuta 800.000 euro horiek ariak estrategiari, bakardadearen kontra egiteari. Eta hor egongo dira 3 lerro nagusi. Eta izango dira ikerketa, esperimentazioa eta proiektu eraldatzaileak. Bakardadeari aurre egiteko. Gipuzkoa komunitate arduratsua da, justua eta orekatua. Eta estrategia honen bidez bilatzen duguna da indar komunitario hori aktibatu, bakarrik sentitzen diren pertsona horiei argia eman eta goxotasuna eskaintzeko. Komunitate aktibatuko dugu, horrek esan nahi du elkarlanean arituko dela Gipuzkoako Foru Aldundia, pertsona hauei goxotasun hori eskaintzeko. Elkarlanaren bidez eta gure proiektu estrategikoan jasota dagoen bezala pertsona guztien ongizate integrala bilatu nahian. Gipuzkoa es una comunidad responsable, justa y equilibrada y lo que buscamos es activar esa comunidad precisamente para dar luz, aportar luz a estas personas y darles el cariño, el acompañamiento que necesitan. Y para ello vamos a activar la innovación, la experimentación y proyectos transformadores mediante la colaboración, para que estas personas sientan el calor de la comunidad, se sientan acompañadas y para ello el compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa para seguir profundizando en esta estrategia para aportar, para ayudar en el bienestar integral de todas las personas. Por tanto, beraz, hau urrats haundi bada, importante bada, bai Maitek eta bai Rakelek informazio gehiago emango dute zentzu honetan, baina nik uste azpimarratu beharrekoa errealitate emergentea izanik, urrats bat gehiago emana izan dugu, diru gehiago bideratzen da, eta gainera ariak estrategiarako, bakardadearen kontra lan egiteko. Maite, jarraian zuri hitza ematen dizut, honetan sakondu dezazun, eskerrik asko. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Diputatuak esan berri duen bezala, diputatu nagusiak esan berri duen bezala, erakunde gisa eta gizarte gisa erronka handia dugu aurretik, aukeratu gabeko bakardadeari aurre hartzea
eta aurre egitea. La Diputación Foral de Guipúzcoa, esta problemática, la de la soledad no deseada, ocupa un lugar muy importante en nuestra agenda y en nuestra estrategia. No es solo que afecte a la calidad de vida de las personas, sino que también y de manera muy especial tiene unas profundas implicaciones en la salud mental y, como señalaba la diputada general Eider, ¿no? Bueno, pues en el plan estratégico esto es un objetivo prioritario que nos hemos marcado, ¿no? El trabajar por el bienestar integral de todas las personas. Zifrak adierazgarriak dira, nahigabeko bakardadea duten pertsonen 40% inguruk depresio sintomak dituzte eta ia 28% antsietatik kronikoa dute. Errealitate horren jakitun, Gipuzkoa ariak estrategia jarri genuen martxa, 77 udalek, 18 toki erakundeek, osakidetzak eta 20 enpresak elkarrekin egindako lanari esker aurrera egin duen proiektua. Eta ekimen honek 4.500 Gipuzkoari baino gehiagori egin diete mesede, pertsonen arteko harremanak sustatzen aintzindari izan da. Batez ere, belaunaldien artekoa eta hor ere, belaunaldien arteko harremanetan ere jarri dugu fokoa, ez? Ariakek helburu bikoitza du, gizarte loturak sendotzea eta elkarrizketa gune bat irekitzea, bakardadearen inguruko estigma desmitifikatzeko eta aurre egiteko. Recientemente hemos aprobado en el Consejo de Gobierno una convocatoria que tiene 3 enfoques claves y que hoy nos gustaría destacar, ¿no? Como avanzaba la diputada general. En primer lugar, proyectos de investigación que permitan, bueno, pues profundizar en el conocimiento de la soledad no deseada. Necesitamos saber más. Es una realidad que estamos abordando en la actualidad y necesitamos tener más conocimiento sobre cómo se produce y qué es lo que hay también detrás de las diferentes soledades no deseadas. En segundo lugar, bueno, tal y como estamos haciendo en todos los ámbitos en los que desplegamos las políticas públicas desde la Diputación, sean iniciativas experimentales que propongan soluciones innovadoras. Y aquí también ponemos mucho el acento. Y en tercer lugar, proyectos de gran escala que ayuden a crear esas redes de comunicación entre diversos agentes para dar un paso más en la manera que abordamos este fenómeno, ¿no? La colaboración es fundamental, el trabajo en conjunto, el abordaje conjunto, y algo que para la Diputación Foral es imprescindible y lo tiene siempre como objetivo en todo el trabajo, es la generación de redes, la generación de comunidad. Por eso esta convocatoria es fruto de un proceso participativo liderado por Adinberri, que durante el 2023 recogió, bueno, pues todas las propuestas y todas las visiones que se fueron trabajando en las diferentes comarcas en Guipúzcoa. Y además también yo creo que es muy interesante, la Fundación Adinberri ha puesto en marcha Aria Hub, una herramienta de apoyo técnico que se va a encargar de acompañar a los proyectos seleccionados para primero asegurar su desarrollo eficaz, que están y que no se desvían, ¿no?, del objetivo que tiene la Diputación, que es la lucha contra la soledad no deseada, y como última característica también es bueno, pues el compartir el conocimiento, ¿no?, el generar esa red que nos permita enriquecernos y compartir el conocimiento y por demás, pues bueno, pues tejer una sociedad más cohesionada. Raquel San Sebastiani hitza pasa aurretik, azpimarratu nahi dut, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasuna dala, pertsonen ongizate integrala, eta bide horretan nahi ez den bakardadea jorratzea eta horri erantzun egokia ematea ezinbestekoa da, ez? Zehaztasun gehiago emateko, Raquel, nahi bazu zuri pasako dizut hitza. Mila esker. Mila esker, diputatu nagusia, eta mila esker zainketa eta gizarte politika
politikako diputatuari. Gaur hemen gaude, adiak estrategiaren aurrean beste urrats bat eman degulako, ondo esan bezala, diru laguntza deialdiak jarri dugu martxan, bakardadeen prebentzioan eta esku hartzean beste baliabide edo instrumentu modu bat bezala. Aipatu diren datuek oso ongi adierazten dute fenomeno honek bai erakunde publikoetan zein gizartean zuten igual. Ez da sartzen igual, guk ondo entzuten dizugu, baina ez da sartuko. Hasieratik edo jarraituko dut? Hasieratik. Egunon guztioi. Gaur aurkezten dugun, esaten nahi nintzen, gaur aurkezten dugun diru laguntza deialdi hau, beste urrats garrantzitsua dela, noski, bakardadeen prebentzioan eta esku hartzean aurre egiteko. Beste baliabide edo instrumentu bat jartzen dugun martxan, eta gaina foko berezia jartzen duena, esaten dugun bezala bakardadean. Aipatu diren datuek oso ongi adierazten dute fenomeno honek bai erakunde publikoetan zein gizartean sortarazten duen kezka. Kezka nagusi bat daukagu aurrean, desafio bat daukagu aurrean. Eta horregatik, esan den bezala daramatzagu adinberritik eta aldunditik 5 urte erronka honi aurre egiten. 2019an ikerketa bat egin genuen, eta Maite Peñak adierazi duen datuak atera ziren, beraz, garbi geneukan fenomeno honi aurre egin behar geniola, eta 2022-2023an zehar estrategia burutu genuen. Esan den bezala oso estrategi partekatua izan da, udaletxe askorekin tartean, tokiko eragile sozial eta beste erakundeekin, enpresekin batera, beraz, oso kosorkuntzan garatutako estrategia izan da. Eta esan den bezala baita ere, eskualdez eskualde, Gipuzkoan zehar ibili ginen, estrategia hau sozializatzen eta modu batean bakardadearen inguruan herritarren gana ere iristen eta sensibilizazio ekintza horiek burutzen. Gaur egun 2022-2026 ekintza planean murgilduri gaudera bat, eta dagoeneko emaitza interesgarriak ematen ari diren programa zein proiektuak ditugu eskuartean. Diputatuak arestien esan bezala, martxan ditugun proiektuek eta deialdi honetatik eratorritako proiektuek Ariap Hub baliabidea izango dute bere esku, eta idazkaritza tekniko baten zerbitzua izango da. Baliabide honen bitartez, proiektu guzti hauek Ariak markopean kokatzen direla ziurtatuko da, eta eraldatzaileak izan daitezen bilatuko du edo lagunduko du. Azken finean, gure lurraldeko pertsonen ongizate integrala bideratuta egon daitezen, hau da gure azken helburua. Desde la Fundación Adinberri, estamos abordando la soledad no deseada desde múltiples niveles, como decíamos, y además de los instrumentos mencionados, tanto el Ariap Hub como la convocatoria de ayudas que presentamos hoy, a lo largo de las sesiones comarcales realizadas durante los últimos años, hemos mapeado las diferentes iniciativas que ya trabajan de forma directa o indirecta, de alguna manera, en la soledad no deseada. Y en ese sentido, lo que hemos hecho es identificar en qué municipios y qué tipología de proyectos ya están en marcha, porque está muy bien la innovación, pero vamos a poner también en valor lo que ya tenemos en el territorio, y eso es lo que pretende este mapeo de estas iniciativas. Ubicarlas en el mapa, identificarlas y también clasificarlas según la tipología de proyectos en función de la estrategia. Todo esto ya lo tenéis disponible, tanto el ecosistema como la ciudadanía, en la web ariak.adinberri.es, a la que también estamos incorporando poco a poco iniciativas del ámbito nacional e internacional. Por otra parte, tal y como comentaba Maite Peña, creemos que es esencial seguir investigando y conociendo más sobre este fenómeno, porque creemos que se conoce todavía muy poco. Y para ello contamos también con otra herramienta, que es Adinberri SIA, que es el Sistema de Inteligencia Avanzada de Adinberri, un observatorio donde se concentra el conocimiento especializado y prospectivo sobre el envejecimiento, y donde hemos querido hacer un zoom especial en la soledad. Por tanto, ya hoy también tenemos disponible a través de de SIA, pues todo lo que son publicaciones propias y externas, investigaciones e indicadores evolutivos en relación a esta materia. Eso lo tenéis disponible en sia.adinberri.eus. Y como digo, nuestro objetivo es crear esa comunidad de conocimiento, ¿no? Seguir creando conocimiento en torno a este fenómeno.
y estamos pues inmersas en todo este trabajo. Y como decíamos, así ha sido reconocido también a nivel europeo a través del programa Interreg Europe, a través del proyecto Corale, en el que Adinberri está trabajando como líder en un consorcio con otros 5 países, que son Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Portugal. Por tanto, es una oportunidad enorme para todos nosotros de conocer, intercambiarnos buenas prácticas y seguir avanzando en este fenómeno. Esaten nuen bezala, Korale proiektu honek ematen digu oso momentu egokian iritsi da, justu esaten egian moduan ekintza planean murgildurik gaudela, beraz aukera paregabea da beste herrialdengandik ikasteko. Ekainean izan genuen ikasketa bisita hori hemen, eta abenduan aukera izango dugu Austriara bidaiatzeko eta bertako proiektuak eta ekosistema eta komunitatea ezagutzeko. Guztion artean, azkenean, fenomeno honen aurrean prebentzioa eta eskuhartzea hobetzea izateko, ez? Eta Europa hobeago bat izan dezagun guztion artean, hori da asmoa. Galderen txanda iriki baino lehen, nik aipamen bat bai egin nahi nuke, Rakelek esandakoaren ildotik hain zuzen ere, hau prebentzio ariketa izugarri bada. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten duena hain justu elkarlanean. Eta elkarlan gehiago eskatzen du honek, komunidade sendoa daukagulako eta baliatu nahi degulako ere, komunidadea bera sendotzeko, eta hortaz, lehenengo eskerrak eman bai Maiteri eta bai Rakeli benetako garrantzia dauken proiektu bat martxan jarri dutelako, antenak zabalik eduki dituzte eta ikusi dute horren beharra eta martxan jarri dute eta lideratzen ari dira hau guztia elkarrekin, eta aldi berean ere gobernantza kolaboratibo horren eskutik ere hau edatu egindalako beste agente batzukin elkarlanean honetan sakontzeko. Benetan gure herriak ere behar duelako horrelako ekimen bat. Eta hortaz eskerrak eman biei eta gurekin batean honetan lanean dabiltzan guztiei. Hortik aurrera galderaren bat egongo balitz, erantzuteko prest gaude 3. Dena argi. Ez dago galderarik, primeran. Ondo. Eskerrik asko guztioi gaurkoan hemen egoteagatik eta fokoa ere gurekin batea gai garrantzitsu honetan jarri nahi izanagatik. Beste bat arte.